Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Na svoj slobodan dan osoblje broda uživalo je u plivanju i ronjenju na dah i baš jedan od tih slobodnih dana Hiter će pamtiti do kraja života. Stravičan incident zabeležen je na amaterskom snimku koji je napravio jedan od posmatrača kada je Hiter, dok je bezbrižno plivala u okeanu, velika bijela ajkula je zgrabila za nogu. Kada je neko viknuo ajkula, odmah sam znala da će mene da napadne, osjetila sam. Uopšte nije bolelo, bilo je kao da ti štene žvaće prst. Prisjeća se Hiter prvih trenutaka napada. Kolege su očajnički pokušavali da izvuku iz vode, dodajući joj predmete za koje može da se uhvati, a kada je jedan od njih konačno uspio da je uhvati za ruke, počelo natezanje. S jedne strane ajkula, a sa druge strane posada broda, a Hiter u sredini, nesvesna šta se dešava, samo je osjetila pucanje. Sjećam se da je bilo zaista grubo i dalje nisam osjećala bol, samo je nešto puklo. Molila sam se da mi je noga samo iščešena, ali kad sam pogledala dole, većeg dela nije bilo, ispričala je Hiter Boswell. Dodaje da je shvatila šta se zapravo desilo tek kada su kolege uspjele da je povuku na brod, a njena nevjerovatna priča o preživljavanju napada velike bele ajkule 1994. godine dospjela je u sve medije.